Ayin punchay sapa uhnikichikpaq. Kunandia noqanchik tinkunakunchik ñawirinapaq watejmanta kay devoción matutinanchikta. Munasqa hermana noqanchik t'uquychasanchikña ñawiriyta ichari. Imaynata qankuna reparaykichik kay devoción matutinata. Qankuna qillqamuyatikichis maychus kasan kay comentarios urapi, mayqinchus kasan sutiyki, imaynata yanapasorqa ñawiri uyari sapa p'unchay kay devoción matutinata. Ahina noqa yachanaykupaq imaynatachus Diospaq obranqa, Diospaq Espíritu Santo ruwasan llank'arisan sunquyki ukhupi. Kunandia noqanchik watejmanta ñawirispa kasun maychus kasan kay primera de carta Timoteo. Chantapis niwanchik pisqayuq chunka iskay chillasqan nina hinata, qusqanmanta ñawpaqinman nin ahinata. Kamachiki kay kamachisqata hunt'anaykita ama pitapis ñawpaqmanta sahrapaq qhawaspa nitaq pimanpis kutikuspa nispa. Runamasiypura noqanchik chikllanakunchik. Ari, a veces ima karguta noqanchik sayanapaq o imata ruwanapaq si riqsinchik chayqa niunchik ari chikllasa pay kanantiyan nispa chayqa preferencias ichari mana atiniyuqta noqanchik chillasanchik tal vez familiarninchik o ima favor ruwawarqanchik. Chaykunastaqa Señor Jesucristo niwanchik chinkachinaykichik tiyan kawsayninkichikmanta. Sichus qankuna limpu sonqos kaykichik chayqa, entonces qankuna kasuykichik imachus allin kasqanta Señor Jesucristupaq. Bastata hermano kunankuti noqanchik urmasuman chay preferenciaspi, chillaspa ahllaspa ñawpaq hermanunchista sahra kay kananpaq chantapis kutikunapaq paypaq niwanchik kay primera de carta Timoteo. Sapa ukninchik sumaq yuyaywan, sumaq qhawaywan noqanchik chillanachik tiyan. Pero chay yachayqa hamun Señor Jesucristupata. Chayrayku apóstol Pabloqa amerqa tukuy clase runasta. Kunandiyata k'amispa kasan sapa ukninchikta. Devoción matutina t'ukuychaspa nin kay hinata kunandiyapaq. Sapa ukninchik rumista ñawpaqinchikpi tarispa kanqa. Pero sapa kay pachakunaykichik tiyan kusikuspa, porque chaymanta dependen sapa día kawsayninchik chantapis Jesucristo bendicionesnin. Imaynata noqanchik allinta llank'arinapaq Espíritu Santuta waqllana tiyan kawsayninchikpi chantaqa chaymanta ñawpaqmanqa allinta noqanchik ruwaspa kasan Señor Jesucristo ñawinman hina. Munasqa hermano, mana facilchu, a veces difícil noqanchikpaq preferenciata qona haywana familiarninchikman o munasqanchikman. Pero yachana tiyan Diospaq ñawinman hina chikllana, waqllana icharis chayta yachanchik kunandia. K'aya watejmanta tinkunakusun ama faltaychu suyaspa kasayki.